Hey, vukani sintshele ngalolu ukhozi sikhathele. Bathinta abangathintwa laba. Sikhohlakalisa ukhozi lolu. Ukhozi kube kuthiwa nani mabhinca neqiniso. Leyanto abayisalelwa umuntu. Manje ningamamenemene nani. Bapho sibu. Usibu lapha nokhosini wasebenza khona uma usuphuma uba umphuphe. Uphi usibu? Kumanje uvuvukela inyawo washawa isikepwe waphuma okhozini waphupha usibu waqola abantu. Ngithini ngolinda sibiya intetho uma isifika emsakazweni kuvukwe neshingane elele kuvukiza lokwazi zivulela ukhozi. Namhlanje linda sibiya uyantata nopapa Jim atendeni uyabona ingqondo ihambile itiyadida istress sokhozi. Bapho ngiswe bayimphuphe ehleze emakhaya basangana yilukhozi khozi nemkofu. Ngithi singamabhinca la kwezendlamlenze yonke into ephathelene netoilet leli ekuthiwa uKhozi FM asifuni noma sibone siyayehla inqola yonke inqola ebizwa ngoKhozi FM isikorokoro senqola lesi indadavu isikigi lesi sesiteshi ekuthiwa uKhozi FM ngenxa yalesi sikhwehlela esinedidi elithixizelayo siyayehla ayikho into ephathelene nokhozi esisazoyingena nesisazoyivota asisalalela kwalona. It's about to go down. Ngane zakwethu njengoba nazi nani ukuthi ngonyaka ka2023 okube unyaka odlule uKhozi lakhipha i-competition yabo le yokuhlukanisa unyaka ukuthi wonke umuntu abalaleli abavotela ingoma abafisa ukuthi bengene ngayo enyakeni omusha. Nabalandeli ke bathanda ngomculo wami bakwenza lokho ukuthi beyifake i-single track yami eyayithi umjolo lo bayivotela bayifaka kwi-top 10 yaphasa wonke ama-criteria yakwazi ukuthi ingenele kwi-top 10 yancintisana nezinye ingoma njengoba umsakazo uKhozi FM womemezelile nokutheke kuphakathi ne-competition kwavela izinto ezazithi mina ngixhumana nomphathi stage woKhozi umama uNgcobo ngimbiza ngomama ngoba ngiyamhlonipha kakhulu so lokho okwaba kwahamba kwangena ngisho emaphepheni kwavela nezinto ezithi uKhozi luyadizelwa whatever uKhozi lupartnerishe negcwalisa Spring Picnic okumcimbi ohlelwa yimina kwavela zonke izinto nje ezazisho ukuthi zishintsha ifocus ye competition right ke mina ngangazi ukuthi angeke ngikwazi ukuthi nginga attenda izinto ezikhulunywayo because into engiyazi ukuthi uma umuntu bembona abantu ukuthi ubonakala ewina noma kuyona yonke into ayenzayo ubukakala enqoba vele kuba khona abantu abakhulumayo angiyithathanga lonto ngenhliziyo nangokuthi mhlambe ngangazi ukuthi ke avela ayinabo uqiniso into nje suka ekuthenini vele noma ngabe kuthiwa i-team yawina kuba khona abantu abanye abathothi mhlambe ekhala ngo-referee mhlambe kuthiwa igoli beli-offside ilezo nkulumo nje ezaba khona. Kodwa-ke ngifisa ukudlulisa lokhu esizweni sonke ngiyacela nje njengoba ngizoqala lenkulumo ngiyacela ukuthi ngingaphambuki ngiyibeke ngenhlonipho nangendlela futhi nani engicela ifike ngayo kunina ngicela ukuthi ifike futhi ngendlela eyinhlonipho uma ngabe mhlambe kukhona la engiyibeke khona ngakhomba khona ukuthi mhlambe kube indlela engafikanga kahle kuwena ungixolele kodwa inhloso yami enkulu eyokuthi ngiyibeke ngenhlonipho nangesizotha ngoba inhlonipha umhlaba iyona into engiyifundisiwe le ukuthi uma ufisa ukuphila isikhathi eside kumele umazi umuntu uhloniphe futhi umhlaba
ilokho engikwenzayo ngoba angikwazi ungayisho lento engizoyisho la ngoba iyangikhathaza and ngiyisho futhi ngesizathu sokuthuthukisa umculo. Ngifisa ukubona umculo wakithi uthuthuka ungami ndawonye. Ngifisa futhi ukuthi wonke umuntu akhululeke. Ngizokhulula abantu abaningi la, ngizokhulula even nasi stage uKhozi. Ngiyafisa nje ukuthi ngaba abasakazi, ngaba abaphathi, ngabo SABC, bonke abantu okuzokwenzeka idlulele kuyona le video, ngiyafisa ukuthi bengakuboni mhlambe ukuthi mhlambe ngibeka kabi, but ngibeka ngoba sekuyiyona option le enginayo le yokugcina. Wonke ama option wazamile kodwa awasebenzi. Ngilapha ke indaba yami la ikhona. Indaba yami sekuthenini nginenkinga. Inkinga yami iqala ekuthenini isuka kulento le eyayisolwa noma kuthiwa ngixhumana nomphathi stage uKhozi uMangcobo. Leyo nto ke ihambe yahamba yaze yakhomba ukungicindezela. Ikakhulukazi ngasohlangothini lakhe uMangcobo. Ngizosho kanjani na, ngizoyibeka kanje. Okusho ukuthi ngesikhathi kuthiwa mina ngixhumana naye lento ye-competition uKhozi ngawina ngoba ngizwana nawo uMangcobo, uyingxenye yegcwalisa kanye noKhozi uyingxenye yegcwalisa. I think ukuthi leyo nto leyo uMangcobo wayifeel ipressure yokuthi njengamanje from now on ayiseke into afisa ukuyibona ihlanganisa mina mhlambe noKhozi ngoba mhlambe kuzobe kuqhubeka lezo nsolo. Ngikwenze le example. Uma kuthiwa ujola nomuntu thizeni, for sure lo muntu ingekho lonto, for sure lo muntu ngisho uhlangana naye ngikholwa ukuthi ungafisa ukuthatha naye isithombe because usuku usufuna ukuprove into ethi akukho nawe la owawadibana khona lo muntu. Abantu vele sebezovele bethi ingoba vele vele bajola laba bantu, uthola ukuthi ayikho vele lonto, so uzozama ukumgwema vele lo muntu. So yilento eyenzakalayo ke phakathi kwami noKhozi as from now ukuthi umphathi stage uzama ukugwema yonke into ethinta igama likaKhuzani kulesi stage. So lonto ngithi ngifisa ukunibekela niyazi. Ngizoqala nje okay, ngizoqala le album le edlule. Ezinye izinto ngizozisho not ukuthi mhlambe zenziwe uyena uMangcobo, but ngifuna ukuthi ngiyibeke niyibone ukuthi ngikhuluma ngani. Ngonyaka odlule i-album yami ngayisubmita emsakazweni. Le album le edlule aliboli icala. Kodwa lo album leyo izi yaqala ukuzwakala I think beku April or mangena uMay or kungena uJune. Kunabantu kunohlelo lwenziwa kusikeyanga ngoma la khona bakhetha khona abantu ukuthi bezokhuluma ngengoma. Lolu yahlelo bekufika lapha manga abantu becela ingoma zami befike betshela ukuthi cha akenime ngaloyo. Bengifonele abahlonishwe besuke lapha ethi hey bengithi ngiyofaka ingoma yakho lapha ayikuthiwa wena usudlala kakhulu la, so ke sikwazi ukuyifaka leyo ngoma. Ngiyakhumbula nje ukuthi baningi nje angifuni ukubabala ngamagama, but baningi bebethola ukuthi bajikiswa kuthiwa ngeke loyo simdlale nje kakhulu. Okay, kwahamba ngizwa umculo ingoma zami ngadlalwa. Nani niyazi le ngoma ngayo, akazizwakala album yami kusukela nje uqala unyaka kuze kuzoshaya March April. So ngingayicomplain ngoba ngiyena nanomuntu okhonzeke nakho complain, but lokho ngifuna ukusho ngoba ngizokhulula abantu ukuthi bakhululeke, yabo. Kwaya uKhozi lwaye lwasondeza uKing Zoso ngokumfana nje, insizwa isencane ebukakala igcila kakhulu la esabalala enkulu lezokuxhumana. Leyo nsizwa yafika yasebenza oKhozini, ngema ngikhumbula kahle yayethula izinkulumo lezi zokuthi kwenzakalani kuMaskandi ngalo weekend, kwenzakalani lo Maskandi ngalo weekend. Yansizwa yaye yaxoshwa
ukhuzini icoshela ukuthi ifike yakhuluma ngami iwufakazi nayo iyaxoshwa kwathiwa awukwazi ungafika ukhuluma ngokhuzani leli viki angivike ezayo futhi uzobalula izinto ezenziwa lokhuzani ukhuzani hamba ekhaya bayixosha le yansizwa yahamba okay ngatshelwa ke mina ukuthi cha lensizwa vele ixoshela ukuthi ifike lapha yakhuluma ngami okay kudlule lapho kuze esigabeni la khona siye sashiwa umfowethu uBK emchunu kuye ohlelweni ulela ngokuthola umacingwane ngiyaxolisa ukuthinta igama lakho phakathi kuye ke kwaya ngokuya lapha ohlelweni uSiyana Ngoma kwathathwa uTshatha wafakwa khona umphathi futhi weKhozi washo ukuthi ngeke amfake uTshatha lapha permanent ngoba uTshatha umngane kaKhuzani kanjani yabo bengibuza abantu bethi ubangani nomphathi station ngoba akufuna ukubona into nje esondweni noKhuzani akayifuna ukuyibona hayi sizoqala iGerman to Soccer lento yebhola si partnership no SABC Sport bese sihamba siyocela islot SABC Sport. Hey vukani sintshele ngalolu ukhozi sikhathele bathinta abangathintwa laba sikhohlakalisa ukhozi lolu ukhozi kube kuthiwa nani mabhinca neqiniso liyanto abayisalelwa umuntu manje ningamenemene nani bapho usibu lapha nokhosini wasebenza khona uma usuphuma uba umphuphe uphi usibu kumanje uvuvukela inyawo washawa isikepwe waphuma ukhozini waphupha usibu waqola abantu ngithini ngolinda sibiya intetho uma isifika emsakazweni kuvukwe ngisho ingane elele kuvukiza lokwazi zivulela ukhozi namhlanje linda sibiya uyantata nopapa jima atendeni uyabona ukuthi ingqondo ihambile iyadida istress sokhozi bapho ngizwe bayimphuphe ehleze emakhaya basangana yilo ukhozi cause unemkofu ngizolibona ukhozi unemkofu umuphi umsakazo uphume laphana enimbone ephumelela nini xhashaza abantu lapha waphuma lapha uma ungafanga ugula ngengqondo uma ungashonanga ngutshele lolu ukhozi nje lolu luyabheda uma ungashaya ngesikephe ngqondo yakhambele ukhozi-ke lolu usibuka nethente enzima kabi uphi usibuka namhlanje kuthiwa asube ngisho phansi uvukela iy'nyawo isikephe ukhozi bagulo linda sibiya manje imboya ingqondo isaphelele gqoka amasota kudala uyabona ukuthi ingqondo ihambile watresa ukhozi eselisebenzele ulinda ukhozi lamxhapha egcineni lamxosha ubani Mangcobo cause liney'lwane khona inyoke lapha xhaphaza iy'ngane zabantu lo mfazi akaphume lo sikhathele nani mabhinca ayenike indaba zokhozi FM umsakazo ufuna ubulawe yithi luya ngoba ulwa msakazo ukhona ngathi ube kuthiwa asiwulaleli ngabe kade lento yavalwa kwaphela indaba zamavukazi angalokhu uzwa muntu phumani nje okhosini phumani asivula umsakazo wethu sikhathele sihlukanise thina unyaka yini esingahlile kuleza mabhinca ngoba siphethe iso xasaza lo mama lokuthiwa uMangcobo sekuthiwa nenhliziyo nje ugcine lamaxoku lawa kaManqele acabanga ukuthi uManqele laphana ungena kuKhozi FM ngawo owangena ngawo kuphi dota amaxoku la ngamsiza ukuthi uManqele ishovela inkani lapha bese yakwazi nokuthi aphumelele umsazi wokhozi ukuxhaphaza na ngani nawo uManqele lamxhaphaza nanitholela ukhozi mhlala uthi umgodi wina inganga lo mfazi qambe lo mgodi amanga so umama uMangcobo omuhle ngoba nakho manje sephuma umgodi obala ngamaxoku kabi nemabhinca nini sikhathele ubunyoba lo mama lo Ukuphawula kwethu singomakhanya phansi kweza kwaguqa kwezendlamlenze njengoba senikuzwile nje ukukhuluma kweqhawe lethu ngiyazi ukuthi beningekho happy njoba bengisathuli nje ngiyazi ukuthi benihlezi nilindile ukuthi engazi umakhanya uzongena uthini naku ukuphawula kwethu singomakhanya uthi ukhuzani ndlamlenze umpungose umshayi wengoma udidizele zonke insizwa hayizi ikhova ngithi mina njoba iqhawe selikhulumile lithi lapho Khosini FM
kunesikhwehlela sentombazana esinyanyisayo laphayana esigade nje okuthi ukhuzani kuvimbe kuvale ngezinqe zaso lesikhwehlela eyiduxuzelayo. Sengithi ke mina ke leso sikhwehlela leso esibhizi sivimba impumelelo yeqhawe lethu ngedide elinukayo lapho uKhozini FM. Ngithi singamabhinca la kwezendlamlenze yonke into ephathelene netoilet leli ekuthiwa uKhozi FM asifuni noma sibone siyayehla inqola yonke inqola ebizwa ngoKhozi FM isikorokoro senqola lesi indadavu isikigi lesi sesiteshi ekuthiwa uKhozi FM ngenxa yalesi sikhwehlela esinedidi elithixizelayo siyayehla ayikho into ephathelene noKhozi esisazoyingena nesisazoyivota asisalaleli kwalona singama Blue Nation nje kusho njalo kukuphawula kwensizwa kaMakhanya uMax kuthi yonke into ephathelene noKhozi FM siyavala asifuni ingoma ikakhuzane asifuni ukuzwa ni pretender ninqolombisa lapho nibhizi nincenga abalaleli ngeingoma zendlamlenze yekani phansi ingoma ikakhuzane lapho Khozini hlukana nje neingoma ikakhuzane nginxusa ngisho abantu ababizwayo lapho Khozini kuthiwa abayoba ama special guest ukuthi abangayiceli ingoma zendlamlenze thina indlamlenze siyisuse phansi sayibeka la ikhona singabalandeli bayo angeke sihlulwe thina ukuthwala iqhawe lethu silisupport esithenga umculo walo sidlala umculo walo sutrendisa uthandwa abantu ngaphandle kwamasimbi isikigi soKhozi FM nesikhwehlela sentombazane ephaphayo kusho mina ngumfo kaMakhanya ononkinga naleyo nto leyo akagijime aye emaphoyiseni ayovula icala ukuthi ngithi mina isikhwehlela sentombazane esisebenza uKhozini FM asiyeke ukusichaphela uthuvi sindlamlenze siukhuzani nje asingajwayeleki kabi intombazane ethixizela ngedidi lapho Khozini ivimbela iqhawe lethu sithi hlukanani nomculo kaKhuzani oKhozini FM hlukanani neingoma zendlamlenze amasimba esiteshi senu asingaphinde nje sidlale umculo kaKhuzani thina sizowudlala thina sizowuthenga thina sizowusupporta kade indaba yamasimba oKhozi FM alithathe zona ikhova leli imsuni onina